Dumi, mabali namin. Anyan ni Doming. Imbati naman la dito yan tay basbasain na a libro. A libro da ito eh. Libro mo ta para umbing. The Seven Dwarfs. Sinurat da ito iti may saan nalatak aman nurat iti Pilipino. Parobing at talaga. Ansisit dagito yung makita iti ladawan. Pagkasaritaan dagiti ar-ari kas kadarena idi ununana. Anyan ni Doming. Apay nga tangada koleksyon na kastoy a libro. Idisok man la dito eh. Tapagin na akto abasaan, kalpasan di pa nagdalos ko. Dita. Ni, baka tudtudon sa. Ay, inakpay akasan dagi jay linabaak. Napintas mat da ito binasak na istorya. Ay, yan na napailaang dito yung sofa iti batok titawa. Imbag dito ita na pariir. No, paikit di. Nakuyam lang arudan. Kasla makatudtudong tagtagaang lat na. Iridap ko nanpay. Sumip nga ten Rosa ngem awan pay ni tatang mo. Ala, katno daydayan. Nakita. O sasawam mat. Kasta nakita kita arubayan nyo. Inakman kitaan. Ilayon konton ti agawid nanang. Sige. Naglukon no ada itayan ni Gusteng. Pwede pala si Mrek dito yung balay. Kat adan sa pa ibaga ni Rosa kan kuana. Nagkunang adda kitayeng. Kitno kasangsangpet ko launay. Aya. Katno ko na ni Rosa ang nakita na kaditaro ba ayan? Anya? Mga adda ni nga asket iso tinakita na. Ani nga as? Katwan, sumipngat itayin ako nam. Ang mga adda kit di manen dandani matay akabaranggayan minu kakabagyan. Iso tagparparik na kadataaw. Anya? Ay, sasawamot lakay. Sige ta agida sa arakaw, tabang rabiitan. Napnapanan ngatan ni Doming. Kunaklano nakauna na nakasampat dito'y balay. Awan mat dito eh. Ni, kasla danag ko ti ditayan ti fuse ka na pagbagasan. Ay, mga nodaman nakastra ka na dakkel nga utot. Ina, malagip ko lakit nga rin ti pakasaritaan dahi ta tinawid ko adaan a pagbagasan. Tinawid ko iti dahi di apong Marsyana. Malagip ko lakit nga rin timbaga dahi di apong. At da ka no magic data, ta saan amay ibus ti baga sa kargana. Pasaray paglembangan ka no idi ti kaibaan, agayam day di apong. Agmad-magic ka no day jay a kaibaan. Oh, adula amin. Kaslata naglingat iti fuse ka. Basta tao,
nagbatay di pagbakasan. Di ka agputang kanya, Rosa. Agkayem ta. Sumurot ka kanya. Anya? Ay, saan? Sino ka? Sana ka sumurot kan ka. Nakaada dumanan tinargrag abulong dayta ay kay Mito. Ay na, isulatan ti trabaho akarkaraitan na gito eh. Anya day chay, kasla, ada nagsitsit. Awan mat makita katawit ang lawlaw. Amang ano nagbidotak lang. Isambot ko akaraitan amin dagitoy. Tapuurak. Tapno mabugaw dagiti lamok. No agasok ton daytoy amapuuran. Pumanaw ton dagiti lamok ditoy. Ay, may sapay dagita lamok a problema. Kanakad-ado damanan. Ditoy! Hala, talaga nga ada nagsitsit. Sa dinudayan day chay. Sabi, kaslasan nagagangay apusis tinangag ko nagsao. Kumita ka dito'y ayan tipuunti kay Mito. Hindi ka basi tao. Tay nakita ka ni Rabi eh. Aday gam na nga aklutiin na po eh. Ay, siyak ni basit. Sika, di nakam-am mo. Iso nga ibagakan ka no asino ha. Asino ka? Siyak nga ron ni Basit. At nanaedak dito'y ayan niyo. Anya? Sa dino ti pagnanaedam? Dito'y. At dabalay mi dito'y. At iyo amo. Tasaan niyo mo't amakita. Anya? Naimbag, tapiluso pala ang nilakay mo. Saan akas itida dumaan na dawal da? Dadaulon dadagiti balay mi. At nakakadwak, ngam saan mo makita? Anya ti masabol mo? Ibagam ko man. Kaya't dakalaan nga ipasyar. Umasinag ka dito'y ayan ko. Anya? Sa dinot. Ala, apay akas ladyak malaptan na gitisakak. Magnaakmat latan. Sa dinot ipangipasyaran nyo kanyak. Ijay unag tidaga. Anya? Ay, manjak, pangaasiyo. Sandak ngay ramraman no, adaman nakabasol kada kayo tao. Sanda ka pagaramitan itidakas. Ipasyar da kalaan. No kayat mo, mangikuyog ka iti kadwam. Ngam ko. Sino nga daya baka kaduwak? Awisam nila kay mo. Wino saan, ninanang mo. Nonin dumeng, ang mga nutintular aramidat na. Nanimat nanang, nervyosa. Ang mga ano niya di mapasamak kan kuha na. O anya? Mayat kan? Mangpili kan iti kadwam. Kat ibagam no asino. At damat kas kanyak amang bayabay kan kuha na. Sige. Ninanang ko ti kaduhak. Ayos. Sumat ti ibagak ko ma. Alangarudan. Intan. Okay. Ayan nga rin ninanang ko nga eh. Makitam tulatan ikay papananta. Umaikan. Ha? Sinango na tipunti kay Mito. Ilayat na tigam na nga aklutin na po eh. Ansit! Basi! Ay naharo
Rosa, imbag ta nakita ka. Sa dino to'y ayanta. Diya ka mo. Ay, kalaat nga dan ang guyod kanyak. Idi muli ak iji balay. Idi kuan, adda akmat dito yan. Ada ka do kabasit at tao, nanang. Ah, Kalaat mo tan adyak nakita ita ada kamin ditoy. ay na Rosa. Hindi ka madanagan, nanang. Saan datangan anon ditoy? Ipasyar na ta kano dya basit at tao. Anya? O nanang, basit at tao dya nagpakita kanyak. Imbagan hang, nga ibagak no asino ti kayat ko akadwa. Da kayo ti imbagak imbis ani Duming. Ah, Iti kwan, inlayat na di igam na nga aklo sa adakasla pinalik na. Iti kwan, ada akong ditoy. anya? Kasta. Ay, nagsaya atin. Di aklo nga rod tikas lang nang itundakan ka dito. Ay, Kaslakastan, ta, jay aklo kat, kasla iso ti tulbak jay nakitak anaglo kat ari daw. nagsaya atin. Nakaskas daaw, Rosa. Nagkita kayan nga agina. Ah, Iso ni ansising nanang, iso tinangyag kanyak ditoy. kasta ka de. Ansisit dayta. Siyak ni basit nga ansisit. Inala kayo dito'y pagarian mi. Takayat ko amakita yo dito'y. Tapno, amuyo ti kasasaan mi. Anya? Ay, napintas dito'y ayan yaw nga ma. Sa dino da ito lugar. Yak may baga no sa dino da ito'y. No kasano amasarakan dagiti tao amayat nga umay dito'y. No kasta, saan analakat ti umay dito'y? Pusta biyag ti umay dito'y, nga awan pamalubos, sakbay ti umay da. Kaya tasawan da ita, mapili lang dagiti maawat asumrak dito'y pagarian mi. Umay kayo, ipasyar kayo dito'y pagarian mi. Sufing! Ayan mo! Sufing! Ayawan na talaga ni Sufing dito'y balay. Nasapa ka di anapan ijayan da Rosa? Sinurod na ka din ni Rosa? Ang napanan ngamin ni Rosa aya. Sapay, awan pang kuntakan ken Rosa. Tanabati na kanot di silpon na. Ni Suping, padasik man ngawagan. Baring kadwa na ni Rosa. Di mo silpon ni Suping tagriring itirabaw ti TV. Di na intugot ti silpon na. Napanan na nga ta. Nakauna ngay mawag ni Duming. Wagak ko ma. Hello, Duming. Abay. Anya? Sa pulam ni Rosa? Ayawan dito'y. Uray ni nanang yo kat awan dito'y balay. Nagkuyog da nga ta. Ang mga nuwad dala na pananda. Ewan, nagkuyog dalakit di. Bayabawon. Urayim langin ni Rosa. Taurayak mat ni nanang yaw. Sumangpit dan tulat ta.
Sos, kagawad. Ang mga no sandamot ngayon gagara, tipimanaw adi nagpakada? Tanya ko ma, napananda ko ma, tadi na nagpakada. Ang mga no addamot ng italaw kadakwada. Ah, Ang mga no nakitnap dakit din. anya. Anya ti amu tayo ngay. Ang mala, di kay madanagan. Tatumulong kami amang sapol kadakwada. Ay na! Nagpintasan ti buya ditoy. Nakadado ti sabong. Nagduduma akita ti masetas nga agsabong. Ay. Nagduduma matimaris na. Wan garod, Rosa. Ay, no. Itala makakita akmat iti kastoy kalaw at iti kasabsabungan. Igid pa iti karayan kan apaw. Nagpipintas dagiti na na pagnaan. Ay, anya nga ta alugar da ito'y ayan taya, Rosa. Ay, ngam kasano da ito'y. Nung mapantay iti adayo basit nga agala iti sabong. Amutan tupay nga ta, ti pagsublian ta. Nanang, panagkunagkat saan ta basta makasubli dito'y na pumanaw ta. Payakas tati ko na, Rosa. Dat lagday to'y alugar. Nanang, malagip kun. Saan ataw dinangala ka data ditoy? Anang yam amoy ti bagina, nga agnagan iti ansit basit. Anya nga road. Ang mga no kaibaan, nanang. Ay, nga po. Ayan na nga tangarudan. Tsaka mo, basta imbaga na nga agpasyar talat na. Agumata ka no nga agbuya iti aglawlaw. Tapasig ka no amakay ayo ti makita ditoy. Ay, kat pudno mo tama ka ay ayaw sa adaya. Wan, ada bakit tita? Umasidag ka datan. Na. Ada kayaw. Ay, uwan. Ada kami. Ada kami ngagpaiso dito'y ata. Awan kami kat nga rod ijay. Nay, kasano day ta? Kwa, tigo na ni nanang ko. Awan kang ijay. Iso nga, ada kami. Awan da ijay. Iso nga adada dito. Ay, taga-ano kayaw? Ijay nagbugsutan. Ay, apay din bagam ataga nagpusutan ta. Saanan? Ang mga no kabutang natan no maamuan na nagbugsutan tinagapuan ta. Baka amuditan. Pigsaan nyo lahat tati agsao. Tay sumot lang nga isaw. Hindi. Adyaga iso nga iso. Padak abakaot. Nangagnan sa tisaritaan ta, nanang. Pigsaan nyo lahat tati agsao. Tay sumot lang nga isaw. Anya. Amukmat ka. Sangsanga ili kayo ditoy. Iso nga ditoy, taimbulos na kayo matan akas lawayway akaldeng. Adi. Nala, intayan ijay pangipasyarak kada kayo. Ay, adaman di kayat ko nga ipakita kada kayo. Bareng awan tuntitudo ang makapatay ditoy. Anya? Todo ang makapatay? Wan. Ado, ti mataltani mo daw tunggal agtudo iti makapatay. Imbag ta makaungar matlaang ti daduma. Ang adadag iti matay adagos. Anya. Mala, sumurot kayo kanya. Alag merinda tayo pa Agrunda tayo to inton alas 10. Ay, Chairman, ay stay kagawad.
Kastoy kadilatan ti aramid tayo. No agga po tayo kada Chairman Doming iti barangay hall iti malam. Agdiretso tayo dito'y balayo. Umay tumatan dagiti barangay tanod. Kat agpopulutan kan agiinom tayo iti nasangar. Sa tayo to agronda. Uray, tasan tayo mat ngagbartek. Pangpapudot lay ti rusok, kan. Ay, amumutan. Pangiliwliwag kumutan iti kaawan darusa kan nanang yaw. Ay, ni Nanay Yusufeng. Anya? Ay, makalawas ton nga wanda. Sakit kaslawan dalanagan ti manugang ko. Ayan nagayam. Addan sa dita arubayan nyo kagawad. Ay, isuaya. Madanagan kanumat una yan. Ngam, awan mo't maaramidan na. Ah, Nay, at dagaya man dagiti barangay tanod. Loko dagita atanod. Agdiretso dang agtakter dita ang pertialad. Nagbangsit dita niti pampamayan da. langgong na kita. Hoy! Sanad da, salbag kayo! Kasano ngamin kagawad? Makitkita da kayo mo't dita no da duma. Tagtagarin kagawad. Anya ti aramidin yung kada kami kananang ko. Apesan da kami mutlangan nga isubli di lugar mi. Agyan kayo pailaing ditoy. Aging gay ti saan nga agdakam dagiti luko-luko amang laylayos ka dagiti babbalay ni. Anya mang laylayos? Anda ka karayan dito nga ibubuang dagiti tao iti lugar mi? Saan na karayan? Di ka nagdamag. Saan mo tumutla amawatan ti baga? Anya? Umay kan. Mapantay iti ayan ni nanang mo. At dapapanan tayo. Agsubli kami ni di lugar mi. Saan pa'y? Mala, sumurot ka kanya. Diyos ko, anya ti aramidan da kada kami dito eh. Apesan da kami mutla pagawidanan. Madanagan nakit din datatang kanduming. Nagpayag ka lamag na. Sumarunukan kanya. Unit ti kuryat ti mangnag ko. Lukas na, makasubli kami ni ti lugar mi. Tutur kayo. Oh, ika, makita yun dahita nagtimbukal asaraming. Tumangad kayo. Makita yun dahita nagtimbukal asaraming. Nay, kaslamat jay balay mi dita makitkita ang masilsilawan. Tay palayo day tananang. Ha? Aha! Kunak tumat. Sika ti pasaray makitkitak ti tasarming. Anya? Rosa, anya da ito yan. Nanang, kita nyo. Ada tawa makita dita sarming. Agure ka. Ni gusteng. Ni tatang mo day tarusa. Aglinom kayo! Umayan ti tudaw! Agtudod. Nagtagaiinapak. Agtutudong agpaiso. Agsaprin dito'y batog di tawa. Doming, mabali namin. Nala,
Nalpasan, anatalantan tayo dagiti kang runaan nga agenda, iti dayto session tayo. Isaruno tayo, ti maudi apasit. Pagsasaritaan tayo, ti may papan ka dagiti gagangay a problema tayo iti aglawlaw ti barangay. Kitaan tayo, dagiti ordinansa, aras ka na may patungpal. Well, Chairman, ano ti ordinansa, kasapulan, ni patungpal tayo? Dahil ti pagsasaritaan tayo. Amindaran tayo, dagiti ordinansa, asaan una yung anas ka. Ta adoon ti nagbaliwan ti panawon. Adaptaran tayo matidaddo mga ordinansa ti ilay. May sa kadagiti gagangay a problema ket dagiti saan anasaya at amalanglang tayo iti aglawlaw, Chairman. Aywan! Gusto ka, kagawad matmat. Ngas ka na maipaulog na ita alintag. Kaputakas la naliwayan tayo dayta, iti kan labas. Agsubsubli manan, dagiti malanglang anabangsit ka dagiti dalan, adi na asikaso. Aglalaok manan, di malangab, kas kada mabadbaddikan. Kaputa adumanen, dagiti agtartarakan ka dagiti dingwen, asaan ko maamay palubos. Ay, wine. Pudno launay dayta, Chairman. Mapakdaaran dagiti agtartaraken iti baboy. Talaga dagita ataraken ti problema. Karaman dagiti bulos nga asaw. May raman pa dagiti pusa nga kikinamat ka dagiti bubong ti babalay. Oy, iso nga unaan tayo ti problema karagiti daldalan, wano iti kalsada. Tapno awanan ti agap-apot iti agungda magmagna. Isayang katay amin na pagsayatan. Agaramid tayo iti kanayunan alintag. Amo tayo mati makagapo, napayarin so na kita problema. Takasano, nagtitinulad na iti bumarangay ngagtarakan iti baboy. Dahita ngagpaiso tinapasamak. Adon ti karaman iti dayta problema. Oy, tanyat makunayaw. Ay, parcel na kiti baboy. Chairman, Anya? parcel. Hey. Parcel tayo lang. Di parchen. Insiwetan dagiti kakadwa. Jelaw awit ang muda numalpasan ti meeting. Adamin samsambutan ta. Agaam tayon. Napintas ti nagbimitingan tayo. Ado ti mabaliwan alintag liti barangay. Ay talaga. Kat nasaya at launay. Tamaasikaso tayo manay dagita. Ay nadom, imbag ta nagmimitingan nyo dagita problema dito barangay. Ora, tano Jack Mariro. Manipo diti nagfurgo diti Amerika ni Tata Berong, sigo na kapitan diti nagbugsutan. Nang rugin ti kada na diti nabaliwan na proposed project diti barangay. Wanan niya. Malagip kumot dayta. Karaman dita ti petsa ti barangay festa. Binaliwan ti simukat idi ka ni Ama Berong nagpaot iti talo at termino. Wan. Nabayag ang nagtakam ni Ama Kilop awan samat ti na ituloy kadagiti imbagbaga iti da Ama Berong propose a project. Kasla kalaingan matlaunay idi ni Ama Kilop simukat. Wan. Kasta ti mangmangag ko idi asasawan dagiti agoumong iti sangot ti istor da ina sakka. Ado idi ti sayang gusang. Aging ga simukatan ni tatang nagkapitan. Katlayjay, naisubli ti daddo maalintag iti under idi ni Ama Berong. Ngunan niya. Nangag ko ti panagsarsari tayo kin ni tatang idi kalman. Imbasibas da kano dagiti daddo mga ordinansa da Ama Kilop. Ta inamindaran da. Agpaiso aya? Kastati ko na ni tatang. Awan nga minuray amok dita, ta sa anak pa mo ta concert iti barangay. Ado ti ammo ni tatang ta kagawad idin. Wain. Hanggang kunana nga awan kanot maaramidan na idi, ta duduada nga oposisyon. Anya?
Awan kanumot kadwa nga oposisyon. Dudwa kami kontra upat kunana. Kasta? Ang sana balik ta good opposition damay. Siyempre, good ko na ni tatang at bagbagin at ikit-kitaan na. Sa kaagngirse. Ay, kwa? Sikamat makaisa maklaan. Ang saan mo tadagas na kitiganwat na. Pagimbagan mo ti amin piman. Mala, uray kat napalabas dagitan. Wan mat kat diya. Sa may sa kasla pagsungkaan ti politika. Pagsisinublatan ti takam. Nahilan ko niti sofa niti opisina ti barangay. Di oray man sakitan ka chairman. Lunch break nga rin. Noon break. Oray man ibagbagada nga awan ti noon break karag ti opisina ti gobyerno. Awan na ita di ti barangay. No ije ili, okay Ay, pinanawan dakmot na nagitay kagawad agraman ni officer of the day katuganga kakagawad. At nagawi din. Anyan. Ay, manugang at latak ni katugangak. Noray nabaliktad ti sitwasyon mi. Sa kumamat ti masurot no na kami diti barangay hall. Alam saan may manugang at latak. Iset ko ti alauna nga alarm. Kapag isang tulay, ilukat kuntong ti barangay office. Ito makaringa. Awan manan na iti kakado akagawad. Imbag kiti natadda kayaw. Napanunot mi nga ang mga noon kadwayo, chairman. Kastaya, naimbag pa'y kada kayo nga appointed lang, ta concern kayo kada iti problema iti barangay. Talaga nga inkadden ko ti makipagronda kada kayo, chairman. Concern na ka, tasyak ti barangay health worker. Kan ori siyak mata, chairman, tasyak ti barangay secretary. Nasayat. Nay, ordaitan ni pasado, chairman. Nay. Apay ngay adagitamot la appointed ti kadwamon chairman. Sana balay, ta adda kayo muteng, kagawad. Anya ti rason dagiti kakadwang opisyal. Inspeksyon ti may sayang kat. Nagtutulagan tayo mo't daytoy. Rumbang ko mga da tayo amin. Full force tayo kuma. Tapno napigpig sa ti pan naka-implement ti kayat tayo amaaramit. Kumaa. Hanggang sana balay. Dua na ito'y appointed na nagagat akakuyog tayo. One mat kagawad. Malala. Di ka madanagan. Taddan to incentive you. Wow! Nagsaya atan, chairman. Ay, kagawad ko na kuma. Mayata. Sige. Mapantayon ka na iti target tayo abisitahin. Apag isuntaw apangal daw. Agilibre ni kagawad. Nainkod matla amin ang nagiti resolutions. Wan, chairman. Nasaya at no nakasaga na amin nagitan. Tadya mang pa-abrob ti aramidin tayo ninton maangay ti assembly meeting. Wan na, chairman. Isungarod nga ori kaskasanaw kat inaldawa ko nga ag-report iti barangay hall. Rumbang matakasta ka ita sikat ti sekretary.
Sikat ti rumbang nga ginaldaw dito, ita ano ti trabaho. Di kay madanagan, chairman. Kanayon akon nga umay. Good. Paaprobaran tayo kadagiti constituents dagiti barangay ordinance kayat tayo ang mabaliwan. Bareng no nalaklakan ang mapasurot tayo dagiti kabarangayan iti kayat tayo ang maaramid. Wen chairman? Tay nalaglagan no nalaklaka suruten dan. Barbareng laeng. Nalaglagan itan ti dusa dagiti aglabsing kadagiti may paulo galintag. Anya nga tatibaga dagiti kabarangayan may papaniti piyesta ti barangay. Dahil tamo ti pampanunutag. Nagudwara iti tao dito barangay. At damayat iti sigo da bulan kan kaaldawan ti piyesta. At damat iti mayat iti bulan kan petsa na kayakaran na. No siya. Adayo akay kat ko ti kalgaw. Jay sigo da bulan kan petsa idi. Una taag dumamot ti kayat ti tao. Kan inkadeng la ili da ita ti may sa tao. Kasta ka di talaga, chairman? Uy, iso nga raw da kayat tayo ang maamindaran. Ay? Nonya ka ti nagibasaran da ka, iti panang sukat da iti petsa ti piyesta. Kuna da iti, atap no mamaminsan ti selebrasyon ti Pasko kan piyesta. Wala nga madinsamat. Talaga, amadi. May-mayat matlaang nagsina da kita nga okasyon ang maselebraran. Sapay kumaa, ta anamungan ti kaaduan da ito kayat tayo ang mapasamak. Kirigat na, chairman. Addan tumanin mangibaga maulaw dan. Gapu tatunggal agsukat ti kapitan. Agsukat mo ti amin alintag dito barangay. Makapakatawa mat no naduma. Ay, anyan ti mapaspasamak dito nagbugsutan. Adumanen ti mabaliwan. Wana, takayat mo't dagiti opisyal ita ti agi kadang iti bukod da pagayatan. Sa bagay, kasta talaga, Rosa. Ipakita damot ati ka ba ulanda? Saritaan sakit ti manakam ti tupi ko yung aginaa. Ay, talaga mo't asaritaan ti manakam da ito, Gusteng. Manakam kami. Day taya. Makaulawan tatang. Kas itipit sa ti piyesta ti barangay. Pagamuam lata, sukatan nyo manan? Di ka katawa, Rosa. Tamaudin da ito'y apan nakayalis man ng tipid sa ti piyesta ti nagbugsutan. May sublimi mutlangan iti sigod. Alang araw, katsa pahila ko bata maudin ngagpaiso. Wen, sa nabali, tanid duming itan, teacher man. Kumusta gayam tayo barangay profile tayo? Sinapol ko dita daan nga steel cabinet, chairman nga jakmat masarakan ang. Anya? Ti amokot nakaintak day jay. Napintas di folder na anak ka file dita hanggang awan matan, chairman. Kasanod. Plano ko tayo pabukbind. Wow, kat nagsayat ko man, chairman. Nagmayat sa lalo no mai-display matan dita bookshelf. Kat basaan da kiti mayat amang basa ka barangayan. Tapno maamuan da ti pakasaritaan di barangay nagbugsutan. Uy, tamok nga ado ti sana makaamo no apayan na panaganan ti barangay tayo iti nagbugsutan. Tirigat na, chairman. Diyak samantan masarakan na di folder ti barangay profile. Madang tanang bulod at di na impakada. Ayun! Binulod gayam ni Tirya BNS. Ay, sorry, chairman. Nalipatak matan. Inkanto nga rod alanin, no, nalpas nan tinakasapulan na iti dayjay. Or nusam tumot na nang iti rumbang nga may presenta iti assembly meeting. Uwan, chairman. I-print mo tumot ng ti ornos ti kangrunaan nga agenda iti assembly, ha? Number 1, hindi iti may papan iti barangay profile. Uwan, chairman. No, saanak nagpindot. Masarakan iti barangay profile. No, kasano, no, anya tiga puna ang nagbugsutan tinagan ti barangay tayo. Ay, uwan, chairman. Nakalanad amin iti barangay profile dagita, chairman.
Inkanto alayanin, kasapulan na jay iti isagana malistaan ti agenda iti barangay assembly. Wan, Chairman. Nyangay, naisagana mo ti agenda para inton barangay assembly, Madam Secretary. Ay, wan, kagawad mat-mat. Oh, dahito, naiprint ko. Anya dahit apan nang ibalikas mo iti berngas ko. Sapay, mulagatan nakmat iti usto. Ay, sorry kagawad. Minatmatan kamot nga agpayson. Okay lang. Nan, kita ka man? No kasano ti panagsasarunoda? Oh, Eh, mayat ah. ay talaga kagawad. Pasaan ma. Adda maamwam di tapat check pakas daawam. Anya ti maamak? Dayta may papan iti barangay fiesta. Ah, dahito itay may sa maamindaran. Wan kagawad. Makita ditan no anya ti original pitsa ti barangay fiesta. Wan, tati kaunan apan nakaselebrar iti pista tayo, kat naselebraran iti bulan ti Disyembre. Ngum idi ni Kapitan Birong ti Kapitan, nagaramid da iti ordinance, amayakar ti pista iti bulan ti Abril. May naig iti patron ti barangay. Wan. Nga may disimublat a kapitan tayo oposisyon na kagawad idi. Insubli na kano ti fiesta iti Disyembre. Una niya. Nakagulgulo ti barangay history tayo, gapo iti dayta pista, ama baliw-baliwan ti pitsana. Wen nga rod kagawad, ngamit nimot ton chairman doming ti kapitano no chairman. Kaya't namot apay subli iti Abril. Ison, daytoy amindaran tayo. Wen kagawad. Inton maminsan nga aldawan ti barangay assembly. Nakasagana nga tamot lang dagiti kakadwak a kagawad iti report da. Ay, wenmot nga ta. Makaamuda mo ito na. Nya nga ay nakasagana kayo umutlangan para inton bigat. Nagparami, doon nagpa-encode da iti report da kagawad. Nasaya no kasta. Tapno na anayas di pa nag-report yaw. Wana, sigurado anarimbangaw to dagiti tao, gapo kadagiti kabarbaro a kayat tayo maaramid dito'y barangay tayo. Iso nga ron nga gasimbli tayo. Tapno aprobaran tayo dagiti pagsayatan a kayat tayo amaramid dito'y barangay. Daytang rod, iso akasapulan ti barangay assembly. Tapno ipakamu tayo kadagiti kabarangayan dagiti ramidin tayo. Tapno makapagkikinawatan tayo amin. Anya nga tatimakuna dagiti kabarangayan. Agduduma ti bagbagadan. Ita tanay presentan dagiti kayat mi nga probaran tayo amin ita agundaway kabarangayan. Anya ti may bagayaw. Ay, Chairman, kasanon? Timot nagbugsutan anagan ti barangay tayo ti kayat da masukatan. Anya na ito yan. Saan tayo basta masukatan dahil anagan ti barangay tayo ang nagbugsutan kagapsat. Ay, Chairman, kasano da ito yan? Ay, Chairman Duming, sukatan tayo ganon di nagbugsutan anagan ti barangay. Anyat makunam. Sana mabalin na sukatan tinagbugsutan na nagan ti barangay tayo. Sana mabalain kakapsat. Sana mabalain. Saan? Saan? Ay.
Tagtagainap kumot ng tinagan ti barangay ang nagbugsutan. Huwag mo, sana mabali na sukata. Domi, mabali namin. Ita, mapan tayo ni ti others portion, ti agenda tayo. Wag. Ala, kitnay. Ado ti problema di ti barangay tayo ita. Ado manan dagitay istambay ang makitkita iti sango dagiti store. Ay sus! Saan ko maaday ta apelyido na tiyawag yung kanya kagawad? Nay, abay nga ikat no isumot apelyidom. Talaga ti apelyidom ti may balikas. No awaganda ka iti kagawad. Noan niya katinay kaya takidi kini undong Sapay no adda tultulong ti makangagkat. Dungdung ti pagdengganda itinagad na. Tangay nadakamat ti may papankan lakay mo. Panagkunak pudno nga iso ti dadaulo itaray ti agkukuyong agtutubo. Ano sa dinula dita ti papananda? Nagpaiso day ta. Mapandan tupay agal-ala iti lawal-lawa. Intun ko at paangat manan iti lawal-lawa ti pag-umuanda. Talagang awan amunan sa nga ramidan ti asawam. Ngun nga ta, kapun sa ta, awan anak ni. Anya nga ro dita, ti kayat mo ang mapasama kagawad kidag. Tay ko makidag matbasi. Sino nga ti mangkidag? Si kamot lang ati makakidag kenkwanan no kwa. Sa balin sa akidag ta ibagbagayon. Saan mat akidag dayjay Anya nga raw. Namuk ti turong ti pampanunot yo. Saan akidag ti pampanunutan yo? Kuldeng. Anya. Ala, Wilin. Kumukulding ayan nila kay Mau. May sapay day ta, chairman. Ay, kagawad gayam. Kuldingan na kano, dagiti barkada da, babae. Madidaytan. Talaga amate. Iso nga uray asawak. Saan kun nga ibainan? Isun ti tapik tayo. Ala. Basta, ti panang solbar tayo iti problema da ita. Iso pagsasaritaan tayo man kitay. Mang panunod tayo iti pangyawawan tayo kadagijay makuna ita asadot diti barangay. Sadot kuna tayo kadagijay. Ta istambay nga awan amuda nga ramiden no di ago umbong ladita. No, pangyaw-awan ko na yaw, anya nga ta? Ay, no ngay, rugrugyan tayo ti selebrasyon ti fiesta dito yung nagbugsuta. Balin mo tama, balin. Mabayag pa iti pista. Rugrugyan tayo laeng Mabalin mo it. Ang manya nga ti maarami da pangrugyan. Da kayo man. Nay. Ay katagpalika tayo Awan mo't una ti bumabasketball di nagbugsutan. Ay, agpaparlor games tayo. Mabalinday ka. Wine, ado mo ti klase ti parlor games? Ewan, mayat. Pitas. Ewan, mayat mads. Ado ti klase ti parlor games. Amangan, numayaw awan mo't amin na nakabaranggayan. Kat, imbes ngagtrabaho dan, makiparlor games dan tulatan. Adamot nakam da? Wan markit dia. Ngala, pagsasaritaan tayo nga rodan, ti may papanit ti data. Adalan tayo, anay ba, kakadwa. Agpay suday ta, Dom. Kat dayjay nga undong nga asawa ni kagawad tiriyak kidag ti dadaulo. Pudno gayam, ti ko na ni kagawad kidag. Wen,
Kat bilibak man kin ni Tirya, no ison amis mo tinangibagbaga. Kaya't na mo ngagnakam kumakanom nila kay na. Manipod sa kano idi pandemya, kat saanan ang nagtrabaho. Wala, nagsara ka no di pandemya at pabrika pagtrabahuan na idi Manila. Di namutan sinarungkaran when no inam mo no naglukat kit di man ang pabrika. Kuma, kayat nan tagis istambay. Anya nga rod ti aramida nyo kadagiti istambay? Kasla agpista tayo dito yung nagbugsutan iti kada Sabado. Anya? Pangrugrug yan iti piyesta. Ang damangay nga aktibidad dito barangay iti kada Sabado. Saan nga ta nga ad-addan ngawan agtrabaho? Kay kayat danton ti makipiyes-piyesta. Nagitala talaga nga awan trabaho da asumsumre kan iti inal daw. Mabalinmat. At na bukil mi ako miti. Naikan iti aramida yung nagiti istambay. Pakiramanan ni Undong na asawa ni Kagawad Kidag. Wan. Ni Mr. Kidag nga asawa ni Kagawad Kidag. Sapay kasla ibainan ni Teriya ti apelyido nila kay na Kidag. Anya? Nagbalin pa ikit din na pag-aangawan mi ni di barangay hall ti apelyido na. Nakayumat. Ay na, sa anak nagsurat ito. Ay na. Kasla kahit ko ti maturog ang masapa. Di maturog kan. Agi dalimana kakpay dito kusina. Tapno awan ado nga aramidat mo bigat. Masapa kami mo't amapan iji punerya. Kasla? Sige. Muna ako rin yung kwarto. Ay, marik nagtipan ko nagbalam. Nya nga'y kakalugaran. Ibagayon, non nya nga'y ayam ti may lista a pakisalipan ti tunggal purok. Bay purok ti grupo tapno ada timpuyog. Adda mabukal a grupo. Wana, ket lagi ti purok ti makuna atim. Wan. Tim purok kaparian. Tim purok karuotan. Ganda dumapay. Okay, may sa atim ti may sa purok. Tunggal purok ti aglalaban. Ngala. Wayne, sige, nasayat launay. Mabukal nga raw dagiti amin na team ti purok. Anyangay. Naurnusan ti tunggal purok. Nguwan Kagawad. May sa atim kami ni ijay purok katapukan. Idaulwan nila kay kon. Good. Katijay mat purok may Tim Ragsak. Mayat nanaragsak kayo ijay purok yo, chairman. Chairman kala, chairman. Kagawad. Ay, napanunot mila anagan ti Tim dayta, Kagawad. At ijay mat purok me, kat jay mat danagan ti purok, ti impanagan mi iti Tim me. Paset, ti pagraragsakan tayon dayta. Kasi ijay Tim Katimulan. Ado kanot ti agtimul nga aso ijay. Ay kat amin nga ta apurok. Makikontes da? Dayta ti kitaan tayo. Aging gainton Sabado ti kumpirmasyon. Mamuanto no anya apurok dagiti makikontes. Taamok at dagiti purok ngawan mangidaulo. Managbabain da? At damin ditan. Namura kita nyo.
Umapal tumot la dagiti agmikki-mikki dita. Uwan pagraragsakan tayo na ito yan. San la pagraragsakan? Adda solicitation para ti maurno nga pundo a pangalaan iti premyo. Uwan mat, addan to cash prize para kadagiti mangabak iti tunggal games. Addan to pagraranudan dagiti nararagsak a makibarangay. Napintas mo, deta na panunot yo, Gusteng. Pagbabandingan ti kakabaranggayan. Wen, pagraragsakan, gumagat dagiti tao, maabukay ti panagtitinulong dagita kakapurukan, babaan da ito'y anapanunot mi. Addan tupay kat kooperasyon ti tunggal maisan Ay wen, basta awan ti agin lalahing Day talaang masapol ti panagtutunos ti kakapurukan dita. Adamin ditan, karamanan ti cleanliness, kang runaan ditan ti panakadisiplin na ti tunggal maisa. Kat daytay leader ti tunggal purok ti akin tuka iti dayta. Dita mo ta makita ti kredibilidad ti tunggal leader. Ay wuna. Nga maambaw, makais-isimak man namang pampanunot. Ide. Ijay asawa ni Kagawad Kidag, ni Tirya. Kasla isukit din tinakaigapuan day taan na panunot yung aramid. Ay good kaslakastan na. Di bidan to inton piyesta. Anya bida? Katun ano ibaganto ni Kagawad Kidag? Ano saan agapo kinilakay na asa daw? Di yun na panunot ti kastama aramid. Urayan yan tupay ti bagbagana ditan na. Sana day ti pakadadailan ti timpuyaw. Ay huwan matkit di Nala, itultuloy yaw. Napintas day talakay. Basta awan agin lalaeng. Wen nga rod. Matatsaran dagiti agin lalaeng. Masapol ngagna kamanday nga undong. Tadikit iso ti mangidadaulo ka dagiti agtutubo. Ngagbalin na luko-luko diti barangay nagbugsutan. Nay, itaman pa, anay saroong kayo diti opisina ti barangay, Rosa, nanang. Kadwayon sama ti may sa atim ti babaeng. Ada ibagami, Dom. Wan, ada ngamin na pagnunumwan me. Mainayon iti pundo para iti maangay apaayayam daytoy. Para iti preparasyon ti piyesta tayo. Anyamot dayta, nanang. Ipakadami man lang, tinapagtutulagan may panagdawat iti tulong, manipod kadagiti opisyal ti ilay. Kan saan la kadagiti opisyal, no, di kadagiti addaan, anam namaan may akabailan dati tumulong. In short, ag-solicit kami. Ti masolisit, mainayon iti pundo para iti papremyo kadagiti mga bakto kadagiti parlor games. Masaya at dayta na panunot siya. Adan na aramid may asurat. Kat iso ti ipakita mi kada kayo. Initiative mi iti grupo mi ababae daytoy. Sige. Ayan nga raw ti surat. Daytoy. Sige, kitaan mi na doy. Pagsasaritaan mi iti council. Na narigat mo, no syaklat mga approve. Siyak ti leader iti sektor tayo akatapukan, bakit? Talaga si katinapili, dagiti kasekturan tayo. Iso saya atam lakay. Talaga saya atek. Mga baktayon to kadagiti amin apay ayam. Di kag sigsigurado. Nasigsiglat dagiti taga-sektor sa ACE. Ijay sektor ragsak ti kunam. Sektor da Kagawad Gusting kan Chairman Doming ijay. Sino nga ti leader da? Ang mga nuni tanod kigto. Kasekturan da dayjay a barangay tanod. Ay,
Nunikigtot lang. Awan abakag dayjay no binuksing tilaban. Uray gabbo Padswak din na oras Di ka man undong. Sus, amok binirngasan da kon iti sadot. Ngam sa anak asadot, terya. Naamwak asyak tinagbalin at tupikoyo iti nagsasaritaan nyo ti may papan iti piyesta. Ngam uray pa ibagbagam ijay asadotak. Okay lang bakit? Basta ipakita ng adamot paggagatak. Ay, nagsaya atan no kastalakay. Maragsakan at itidaytan no maaramid mo. Maaramid ko Di ka lang amin makaururay kat. Agtay-tay mingak laeng. Takit kita ti kasaya atan na pagserkak iti trabaho. Ngam, lipasak pa iti piyesta. Sakbay asurnadak dagiti nagaplayak. Nakalista amin dito ay dagiti kamang titunggal team. Maited kada kayon ti listaan ti alagadan iti payayam kat isu ti surutan nyo. Isport lang ko awan kinnatik kun no agpipin na sakit. No addasaan nyo pakikinaawatan pagsasaritaan nyo na sayat. Sana gaputak ko kumpetensya kayo kat agaapa kayo. Awan problema dita, Madam Secretary. Nasayat to kasta. Nasayat laon ay. Oray, agkakalaban kami. Aggagayam kami, agbabarkada kami mutlaan. Ay kit nasayat laon ay no kasta mang undong. Adu tinakalista apa ay ayam. Pod kadagiti kasikturan nyo, i-designate yon dagatay players yo, wano dagatay participants yo, iti tunggal pa ay ayam. Wen, pagsasaritaan mi daytan. Ala, good. Adapay damagan nyo? Agdamag kayo itan, tapnawanan ti problema. Mangrugin ti paayayam intindikat. Kada Sabado ti paayayam, aging kamadanon ti kaaldawan ti piyesta tayo. Sige. Saksasanga pulo ti participants iti tunggal team. Mano atin ti aglalaban? Ay, inam. Sige, agsimpa kayon. Saksasanga pulo Ginuyudan da itoy. No sino ti maguyod at matumba, iso ti maabak. Nakasagana kami. Nakasagana kami. Sige. Ready kayo na? Okay. Agbilang kakinggat talo. Sige. May isa. Ready. Dua. Talo. Guyo! Sige. Go! Sige! Maudin na Sabado entun bigat para iti parlor games. Anya pa ngay ayam, tinabati may final entun bigat. Longest line, Chairman. Exciting dito game. Mano na tao, ti mapalubusan na participants iti tunggal team. Sangapulo, Chairman. Agtawan iti sangapulo katwalumat ngagpangato ti tunggal participant. Uy, for adults daytan. Maudi na paayam dayjay, Chairman. Kumusta ti resulta ti tunggal paayam? Bali, naiwaras ti premyo. Gaputa at kakalaing mo't amin na participants ti kada team. Good. Ti longest line ti pang final intun bigat, Chairman. Talo ti agbalin a winner. Kadaklan na premyo ti may paay kadag ti talo a winner. Sagmamanaw ti tunggal winner. Apo, sagtatalo ka ba na bagas, Chairman? Nairantangag paay iti sangapurukan. Pagbibingayan danto nga kakapurukan. Nagsayatan.
Talagang gayam, tina-or pa premyo. Ay, adwa talaga, chairman. Dakkel tinasulisit mo iti grupo may babae. Nga ron, nakita tilistaan niyo. Nakadanon kayo pagayam iti opisina ni Apo Gobernador. Ay, talaga, chairman. Ang kasam, mo unay gayam ni Nana Suping ti asawa ni Gob. Iso, piyesta talaga, chairman. Naragsak tayo amin. Salbag! Ay! Dandan na oksob amin ang kita kukuntays. Nakausog na Oh. Nay, nakalabos pa'y katidaduman atatang. Sumam ka sabihin mo, Nay, silbukan. Nay. Uyusan ni Undong kisabin na. Ala, ada pa yan agad iday-jay, nga awan bado na. Nay, ay, wan. Ngam, apay ang nakadalikap-kap akas na aputin na ti barukong na. Tira! Kagato! Ala. Isilpo tayo amin na mamabaling na isilpo! Ay, Salbag! Ano na ito yan? Magsiapot amin na makikuntes. Time out! Nalbasan ti laban! Naisilpudan sa amin ang asuot na. Chairman Dumeng, desisyon ng daytan, madindi mabuy-buya! Kapakatawa, panyanday tagay. Ato tagreklamon, san kanupay analpas silaban? Desisyon ng tanay, labo sa amin ang nagitini kontestan. Alala, dumag kayo. Lalpasan, ti payayam. Nangabak tayo amin. Nay, kasano dayta, Chairman? Patas ti premyo. Awan na ngabak. Nangabak tayo amin. Ala, agbado kayo. Bado! Agbado kayo. Bado. Ay. Yan. Ano na jaya na tagainap. Tagainap lang agpaisaw. Domi, mabali namin. Anyat kinunamba kahit aday patrabaho yo di ponderarya. Wen, masukatan dagiti bubid aken pintura. Taapay. Ado, tinadadaal ken nagsamaken ti aglawlaw. Awan mo't maalan ang matangdanan nga gaik. Kumitak nga ro di karpintero. Ken agdalo si taglawlaw ti ponderarya. Wen Uri dagiti barangay tanod laang tapno saan apari ko tabambantayan ken warwardasan ti trabaho da. Ibagam laang dagiti ramiden da trabaho dalatan. Sige. Kasaok da tanod ugok ken dadong. Uray ni Lorday. Uray talo da tapno nadardara sa malpas. Makitan tulatan asino ti mayabak. Ketuan Ket nasaysayat pa no da makasarita mga expert a karpintero. Taiso ti mga idaulo kadakwadan. Ang mga nusaan tuki dyan napintas mo ti pan nakasukat di bubida. Di pa ila dagitay all around. Gano adakas da di nagsayat. Isun ati ayabam. Wen bayam tagdamag akin engineer lagto. Barang adda bakanti kadagiti tao na. Urayet ni Rosa, dagasenak tamapan kami di punirarya. Sige. Tay kanayon nga bagami ken Dumeng, agan anad ka di punirarya. Nga manya kumamot ti pagannadan mi di nga. Awan mo't daka sa tao nga umay. Nulabsen ti agsarita, nataymot dagiti umay idjay. Dayta nga rod. Ang mga no ti amuyo ket bangkay ti malamlamayan nga.
agim babangkay lagayam. Anyamot nga agin babang kaya sa sawam. Agim babangkay, agim papatay. Oh. Madamo tayo kasta. Ay, sus! Sanyo maibaga nga amin na makita tayo asaan nga gang anges. Kat bangkay. Kasmatla day tay nakakidum San nga amin ang nakakidum kat nakaturog. Adu itan timudos dagiti manang gundaway bakit? Aniya? Adu ti kalukwan dagiti awan Diyos na itan. Sa bagay Awan, amok na gitad. Ayun gayam. Imbilag ko na gitay linabaak idirabi Akaasam to na paaman ang mamagaanda Di mo niyuray iti malam. Amang ano laat nga agtudo. Ay, nanyan na ya. Awin gayam. Mapan ka iti barangay haul? Kalpasan pangal daw siguro na. San mo na siya si Kapitan? Nasayaat no kasta. Mamagaan ton dagi dyan balaybay kao. Kung nagluto kan tumutin ay ti kanam. Ti pangaldawam. Sa anak ngamin anak kaluto. Alawin. Makaamu ak tulatan. Nay, mapanakaon. Dagi dyan bilin ko Akasam to dagi dyan linabaak. Uray kat badong mo't amin day dyan. Sige. Yay. Uwing ka di. Dadag mo na ya. Na. Hanya je kinunala. Badok ka no amin. Yay. Papahingat Ang kuri orak sakit Nasakit ti ulo. Kan kaslaglam minak matan. Agawid Apama na sumangpet ti sekretarya. Anyamat na. Sapay nagatutinas ka na maarami di barangay. Nagsadagak di titugaw ko. Urayak ti sekretarya bili nagsakpay nga agawid Madya talaga ti marikrit na ka. Sapay jak ugalik yung itugtugot iti agas. Nagkidemak. Barang mayaw-awan ko na ito. Ay na. Mayat ko man o may ridap ko. Ang mga nukumaro lang. Tas sa anak mo makarelax. Taga-ano dayta nakamasayag, Rosa. Taga-sambang ke. Anya kano matimpatay na. Sigun iti asawa na, amangan no atake iti puso. San kanumot ngamin ngam impan iti ospital. Isasanda ka nung amon anya talaga ti sakit na. Aya, nagloko dan. Binaybay ang dalatan, inururay dalatan ang nagsatan. Wan nga taa. Agpipin na to doon pa ikat ka no dagiti anak na mga sikasuken kwa na Ay, dahi chan ti maday. Anya nga iti serbi ti ado nga anak no kasta. Sungarod Ay, kaasimot nga road. Awan pa'y matla dito itay sepulturero. Isu ngamin tinabili namang kita iti pakaitan naman ti bangkay. Aywan gayam tatang. Nag-resign tay make-up artist. Manen. Di mo kabarbaro pa lang na para make-up yo aya. Para make-up iti bangkay? Kunayo mo uwin. Isumot lang isuritan. No kasta nag-resign. O di agsapol kayo, iti kasukat na.
When Ang amnay, dahi ta nakamasayag, di pampanunotag. Kaasi mo't, kaslawan asi da talaga, iti inada. kaslakastan awan maaramidan tayo. No, talaga akas tala ti maipaayda iti inada. Ay, problema. Awan insaga na dagiti anak tinataya pag sukatan day taminatay da. Kalpasan na mabalsa mo. Kastaya, anya nga rin din pabado da kalpasan na nabalsa mo. Saan pa'y anabalsa mo? Kastaya. Isungarod ang mapanak ijay ilin ton madamdama. Inakumitan iti wagwag ijay ayan ti sukik ngaglaklakaw. Aduti na pipinta si ijay bistida, mabalin na pang masayag. Igatangak lang ang takaasimot. Anya, ay so. Adang rod pagyamanan king kajay natay, ano kasta? Bakit? Ang mga nagparik ng tuking ka, di aningaas na. Hey. Ilasasawa mo. Saan na ka mabutan? Ay, sa bagay Di nakamot nga tanan mo. Ay, ni Rosa. Awan ni Rosa. Inasikaaso na ti business permit iti munisipyo. Talaga maasyanak, di ta maimasayag. Siyempre, marugitan to day tasuot na inton balsa marinda. Masapol nga agsukat. Ay, ala, makamuka. Ay, imbag na di mo na panunot at padawatan langan kadagi jay badom. Agi padawat ak iti badok ay puwera bang kay mutin Uwan muta. Di pa ikat kasla si kanti nakalungon no ipabadom ti badom iti malamaya niya. Yay! Di kasano, mangrugi kami nubigat kagawad. At danton agdalos, at damod dagiti agtarimaan iti puniraryayaw. Ay wen, tano dugok, ngamnay. Sana mamaminsan ti pan nakabaklas, nagita nakakapat abubida amasukadan. Baklas sukat ti maramid wino mapasama. Wen kagawad, kasta mo ti kuna ni Nana Supeng. Adu nga mi inti may mas masaya gaya punirarya. Iso nga uray madamat ti patrabaho, adalat ta maimasayag. Talaga magnalat ta ti negosyo. Wala. Sayang mo't no maisardeng ti negosyo kabayatan ti patrabaho. Sayang agpaisaw. Nang rona no uray la aggigiddan ang mamasayagan ti talo at chapel. Huwag nga road. Iso akas dya iti maramid. Ugo. Ada na panunod ko bakay. Anya dayta? Kanayunan a negosyo iti ponirarya daytoy. Anya dayta? Gaputa adalat ta dagiti pitat amat matay. Ada negosyo para kadakwada. Anyamot nga dayta ang negosyo. Mangilukat tayo iti garment store ken tailoring shop. Anya? Wen, aglako tayo ti bado wino arwatan apang masayag. Kas kumati barong Tagalog, Amerikana, gown, kinanya pa'y dito natabas ti bado, ang maibagay iti maimasayag wino bangkay. Mayatsa. Napintas dayta na panunot mo lakay. Sumapol tayo matitinalayang amodista. Makatulong ak tumot ngagdait no kwan. Ready kan tumulong? Isupay pagsapulan mo kita'y dumadait ngawan customer dan. Gapot ka dun tilako, awagwag.
para kadagijay saan nakasaganang agminatay daytoy, Rosa. Tapno da madadaan nga da paggatangan dawin no pagpadaitan da adago iti pagbado je bangkay may masaya kami natay da. Napintas dayta na panunot yaw, tatang. Ay talaga? Di ora ison ti bantayak matsag paminsan no awan nas ken nga aramida kiji barangay hall. Ken panagkunaket. Santula adag iti bangkay amay masayag tagbali na customer tayo. Ala, saan mo't adagijay mismo anatay ti gumatang? Dagijay agmi natay ti customer. Isumit, malawanin. Mabalindan to pa'y kititagpaday titabas akayat dyan natay Wen, maudi a request jay matay, ti pan nakadait ti kayat na atabas ti isuot na ama imasayag. Wen, napintas ang negosyo na ito. Ala, kitain nyo tairaman tayo na patrabaho ti agbalin na tailoring shop kan paglakwan mo ten kadagi kay ready-made para bangkay. Gusto ka, depende iti order. Wino kaya ti may masayag atabas, ti bado na. Kaya't asawan day ta, mabalinan jay dandanin matay ti agorder. Kaya't na asawan, agparukudan iti padait na apagbado nanto inton maimasaya. Una. Wanya, ay mayat na itasan ka day. Ay, mabalin na pa nga ipadas tapno makita na no hustumot laking kwa sana nalawlawin no na ilit. Ipadas na? Katuin. Nang runa no kagidan day ta panagpadait na iti panag-order na matan iti lungon na. Tada dagitay si bibiyag pay ngam nakasaganan dagita nga usarenda no matay da. Oon matay. Kitam. Wanyat makunayaw. Awan pa tinakita ka tailoring shop para kadagiti maimasayag tidaitan dangarwaten. Dahil tilukatan tayo at tailoring shop laeng ti kaunaan. Paiso ya. Ay mayat. Ay wen, mayat tatang, mayat. Sika bakit? Anya mo ti maibagam. Di ka magsahon. Usto di kinunam. Para laeng kadagiti maimasayag tidaitan iti dayta pagdaitan ken paglakwan. Mayat, unique pagdaitan. No dandanin matay di tao, agpadaitan iti pagbado nanto a maimasayag. Ibilil na nga isut ipasuot na ken kwa na kalpasan a mabalsamar. Ay, mayat. Ay, may samanen akararwati sumaklang sa dilangit itang altaw. Sumaklang sa dilangit ti kararwana Ne, apay akas tati ko na Rosa. Siyempre, saan tayo nga amo no namati iti Diyos ti asino man anatay? Tanos saan anamati? Makapangarot ijay langit ti kararwana? Ay, wunan ya. Manang Suping! Ne, Manang Rosa! apay. Ayos manang tapukes! Apay ugok. Anyat pakaragsakam launay ugok. May samanan abangkay ti dimtang amalamayan. Aya? Ay, nasayata. At damanan balsamarin may. Mayat gayam ti agbalin nga assistant ti balsamador. Day. Excited ka talaga no, damayag dito amalamayan ugok. Siyempre at damanan balsamarin may. Exciting. Nang runa no napintas abalasang. Ay. Ay ikwa. Rabak ko laeng, Ma'am Rosa. Ang kinapudno na. Masyanak mo't no maminsan. Nang runa no ubing ti mabalsamar.
saan ko pala apabalsamar. Abay nga, kabsat. Saan ka di pala mamate? Anatayon ti anak mo? Nagkuna kada kayo nga anak ko to'y inyag mi ditoy. Ah, ay saan mo nga anak, misis? Saan ko nga anak? Asawa! Ay, kakastaya. Ay, ay, dispensaram. Nakabubing mat namin kilangana. Ay, kwa, anak mo niti pa nagkita mi, misis. Kasta talaga ti pa nagkita mi, misis. Nala, huston da ita. Ibagak man laangan ti makagapo. No apay asaan ko pa'y lapabal sa martibang kay ti asawak. Anya ka di ti makagapo, misis. Amangan ngamin no, agin papatay laang. Anya? Uwan, madam. Aramid nanti agin papatay no anda saan mi apagkinawatan. Ha? Ay, isumot lang ay malis na ti pagidaan, No, kasta. Ada posibilidad na asibibiyag pa'y laang? Uwan, kat amangan no, bumaringkwas tita na kay plastaran na presentable apagidaan. Kabayatan nga urayan na ti pan nakabalsamar na. Ano ka, dispensaram kabsat. Gapoy ti baot ti langayo. Napagbiddutan da kayo nga agi na. Naglaing kat day jayan, no kabalan diti aging papatay iti unos ti manong nga oras. Kastamat ti kunak lakay. Ngem, kunaji asawa na. Adda ka no taktika na. Taktika na nga aging papatay? Wen. Inaramid da kanon iti namin adaw. Ngem italaan na panunot ya asawa na nga ipanon ija po nirarya. Naumamot nga tana. Ngem, saan ko amawatan no kasano nga min na nagbaling nga asawa na dayjay? Ay, agayat nga taunay di lalaki. Wino jay bumakit meten akas lainanan. Tiba ko na. Adan samot nga may mabalin na di babae. Baknang kunak man laangan. Mabalin na di kinabaknang natinayat mo di lalaki. Wen, mabalin na kasta? Nyawin, mabalin mo. Gold digger nga ta. Imbag tabas si ti tao, Mrs. Kamat. Uwan, tadyak binagaan dagiti kakabagyan na. Uray ibagak, awan tumot la ti umay. Taawanan ti namnamaan da amadawat da kwarta. Kasta ka de? Uwan sino kumapay ti pagdawatan dakat. Nakaunat mo tinday takabagyan da, wano. Agin uuntat kat nga ta. Awanan tinason, tapnusan pa'y la amabarsamar dahiti bangkay. Masapol amabalsamon, tadikat agiwara si tidakas nga angin nukwa. Uwan kagawan. Ay ayatik una ito asawa kagawat. Nagurnos matdagiti sa akanan. Balsam mo niyan. Hala, si kabalsamador. Tulungan na kan, amang yaon di tabangkay di talungon na. Ipantayo pa'y lagi murge, kat sentensyaan tayo na balsamuan. Balsamuan? Sige biya ka pa'y... Hindi ka makatalaya. Kabatin nyo niya bangkay! Kabatin nyo! Si bibiyag pa'y! Si bibiyag ka! Si bibiyag! Anda laging papatay ang mapalsama. Kunak lang nagpaisan. Nagtagay na pakmanay.